Kigina kia ukuria wa matura gia CDF nikio kaingi kihuthikaga guthurima mirutire ya wira ya ambunge na amwe yao mekoraga hatikaini ya gucukirwo wanangi na uhuthiri muru wa kigina giki. No mubunge wa Kiharo Ndindi Nyoro arerikana ni uhuthirite wega kigina kia mwaka wa 2017-2018 kuringana na riboti iria irekereirio ni gikundi gitari gia githirikari kia Mizani Afrika. Tukipewa motisha kama hii ya kwamba kuna watu wanaona tunafanya jambo ambazo ni mzuri, I am sure we will keep defending our position as Kiharo. Ndindi augete kuruta wira na mitaratara na gucera matura-ini nikuo kumahotithitie kuhuthira mbeca ici wega, kuona ni makoretwo makimenya wega kuria mbeca ikurorererio. If you lead people na uwafanyie kazi na ukienda mashinani hawakuchukui vizuri, haupati motisha. Lakini I really want to thank the people of Kiharo kwa sababu huwa tunaungana sana kimiradi. Kiharo erumireirwo ni gicigo kia ubunge kia Uriri kaunti ya Migori na gicigo kia ubunge kia Mvita kaunti ya Mombasa, Kitutu Chache ya Muhuro na Kikuyu kaunti ya Kiambu. We have all the data of all the classrooms in Kiharo to a point where if you ask me a school, for example, Mamobo Primary, class 6, its condition, I'll tell you two walls are plastered, it has 3 windows, it has this kind of. Uthuthuria uyu urekirwo kuringana na uhuthiri wa mbeca o hamwe na namba ya tabarira cia uthii wa nambere na wagiriru wacio kuri muingi. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Gathoni Wanjihi.